Ngana nabelungu nina nibone ngathi incane lento ngoba ngikaze nginize ngikhuluma sengathi kuhle nje kunento lapha ngathi ukuthi bizwa kuthiwa yini uhulumeni ephetheyo la angilazi igama layo kodwa nabelungu nabantu abamnyama laba abebephethe le organization yethu bazongitshela ngala ukuthi konje kuthiwa yini okay ngoba niyayazi ngikulungile kuye kwenza njani uthema sekuthiwa ngoba santshontshelwa amavoteki sebehlanganisa ngawo laphaya bebizana bodwa into eyenzekile into engicabanga ukuthi namhlanje okhokho bethu lapha bakhona